Dr. James LT thanga thu soi beng war thlak em mi ngai thal hawang u nan chu popani se pakhat then khatna chu government security market ania a then hina chu corporate security market kan tia corporate kan ti chon private company ho kan soina ani mai loma kan soina ania ta chuanin ta to a chuanin development financial institution emi IDBI kan ti ICICI kan tiang chi ho a hi oma i maro chu engo chu financial institution ani na ngin an function atianga i government security market le corporate security market ti kan en chun zamanga ta chuanin corporate security market ahian stock market bi kan chun zamanga ani ama sabera chuanin government security market ti han choi taila sarkar hi chu poisa siam chok tu ani kan ti to kha thu nei tu top nei sovereign ani awangin sarkarina kan poisa min puk saka min puk sakna kan anul thailo thuta a deposit teng da khamaron nei security a indiam kamna kha affidavit pa ngai poni se a indiam kamna kha a him em mani tan chu sarkar chu bankrupt lo turang ngai ni wangin chu wang chuanin security him ber rangai ani ya government security ho hi guild at security ani ya ta chuanin bond in so la economic situation kan so china bond market kan ti china ta chuan sarkar ang chia private company tena anan puk chu atir ve thung hianin khatianga thutiam kam oma signature thutiam na security an zorang chi kha ani chuan debentures ti in ki private company tin ti chuan debentures tin ya sarkar ni chuan bond market tin kan so china guild at securities kan tia then chuan Z6 an tia Z6 government security yani government security hianin makama salam pangkan money market kan so itwa i money market lo zok kan ma se money market thi kan so bel zok kan twa ka so non le do chu fenon le do kan om ta money market as sarkar ina aman lab chu treasury bill ani ya treasury bill hi 91 days te 182 days te 364 days ya issue chin ani rule le turin pung aum lo wa i RBI ya security as issue treasury bill as issue RBI lo le saka ma se apung aum be dane ro chu discount ani om je chu teng sang khat hi lo le te o antia RBI teng za kwan le sak chuan arul le kuna khan nim sang khatina non rula RBI kan teng za an lo don tina discount in interest lo ma se discount da input ti chin ani a tin sang khat sang ni som ning ka khres lo chuan atang khan in sarkar ina hemi treasury bill 91 days thathum ari lo sarkar tlak samna ne hemi zoram ta kan pachinam chi han mismatch han tina kan central sarkar bi ka RBI hian thil thar ron ti choka chu cash management bill antia e chu 91 days thathum ai rei lo waru le ngal tura ni sarkar ina an puk zok zok chi ania chu po chu apung ana soi lovin e discount in ania teng za puk na face value kha apuk ti tu chuanin teng som koina mo haram puk tiranga khalai arul le kuna kan teng za ron dulanga khalaya za ni chuanin teng som malo te ti na ani hun le ya hetia invest i ahim em mutual fund a hianin i liquid fund ho him chu hetia invest ani aka money market a khanin i kan soi ta sila ta chole i capital market lampanga government security a hian debt security ti hi kan soi ta ania a chen Z6 an tia a chen bond kan tia ta chuanin at song rulun chung ya puk tu sarkar ina puka a puk chung arul hun tung chung rei zong hi tenor kan tia i tenor tin kan soi china kumnga atanga kum somli in kara ru turani tuma chuanin som thung theng ania tun hai loka i kum somli theng ania tun i lockdown nu a pe chuan ai ri te pon ron na oma amaro chu la implement lo ania ta chuanin government security a i puk reng zi sector ai chu security kan ti chuan security ti khanin LSC te mi malin housing loan kan puk don chuanin LSC te kan deposit kha security ni chu tiang bokin sarkarin kan poisa apu kan chuan sarkar khan in tiam kamna security kha ron su ve dona kha i security kan ti chuan ni maya ta chuan hen security te hi i arul na apung hi yield kan tia kumtin apung hi yield kan tina government debt security hi yield hi 8% lo ni se kumtin i cheng za ni chuanin cheng riatin kan rul char na kum som chu ru tu ni kum som chu ma ten ro ta se a kum som na khanin am a capital ne kan rule don tin ania atlang kuin i khata voi khata pelawin half yearly in pek thin ania mizoram sarkar tina kan puk ang chi hawang tere rengi i sarkar nan revenue expenditure tanga budget tanga ro man lok thin ani nge sarkar in rebona hom chunga awmani ta chuanin engting nge government security te hi Z6 ho hi atirani ti khani tani sarkar kana mi mal india mo te khathil thegani lawa chutin mase a platform om tani chu RBI hian a in kota chu core banking solution pakhat aping chu RBI den kol aping e-cuber antia RBI core banking solution ania ta chuanin heta hianin i account nei theisin anomani account nei theisin anoma chung ke chu antina commercial bank kan ti te schedule bank commercial bank kan ti sei bank kan mu hawang hi sumdong bank hawang hi ni maya i sarkar bank pa ngai te tin i
example cooperative bank tun nai lo ka cooperative bank kan ti te pon tel thei to tin insurance company kan ti te insurance company te pokan premium chun lo kha an lo invest ve zel ani hetiang kan tin sarkara invest chu hima wang kan ani tang hina himbi ka ala em chu provident fund pension tu rogi sarkar na pension fund ho ti ya khanin RBI ya government security ya sarkar an puk le chong tir ni chu mi pu tangin anon deposit a an la khoma sarkar an puk le chong tir china tin mutual fund kan ti te he ho yan an puk tir thei ani ma se ho yan an mani policy sang sang ka an link tir le ka entina fund a chonin government security scheme chu an la khom pota depositor ho tangin an la khom an uda an la khom na kanin RBI kal tang kan sarkar kan puk tir chin ani chu EQ bar platform atang hian an tia tu na puk chin hi sarkarina central sarkarina nimala tanga emo institution tanga puk chin ho government security toi chi sang sang ma ka hiat chen khan sai kan ru fixed interest bond ama arul chung jong tur akum 20 years tenor kum som ni chung period ni chuan fixed interest bond ni chuan 10% ni se kum som ni chung ka 10% ko kan ru ngar ngar kum som ni a capital kan bom rum tur ani ta tila chuan floating rate bond om re pokani akum nga chin hi rate sanga akum nga nulama atle mangamo chin hi chu sarkar ni botan na kum nga nulama apung ang ti exchange a che thia ka ani ta tin bond rate tang om le chu inflation index bond om ni til valid uk meni a til mana pun ka poisa na apun na che kan ka ti na ani ta chu inflation pun da tang zela interest om be turang chi inflation index bond an tia tin adang le chuan sovereign golden bond hi mani golden bond hi local man mon singa ulai khanin anti chokai india hi rang ka chaki kan duai me maya rang ka chak import na sa ram kan ya chu wang chuan rang ka chak lu jong ang chia alut na nei tu paper ka sarkar kan kan lenga sarkar kan poisa kamin man sakwan paper kamin penga ka alut jong ka rang ka chak lu jong angina kal ngar ngar chuanin apira denge motina kan kanwa pele tanga sarkar rang ka chak lu jong ka tilai men kan minon pele le katim si ka sovereign golden bond ne sovereign ati kan sarkar central sarkar sovereign ne lal rem rem de mena amin po sovereign ne sovereign golden bond ke dia mizoram po SBI ate point website ane ten la sovereign golden bond le du tan la yan ti ki lo in te tin adang le chuan tax saving bond ni income tax investment again an deduct ni investment again share lo thina ya chu wang chuan paisa cheng sang khat ne ya income tax nge ne 10% pe kai chuan in cheng sang khat tang kan cheng za lo invest ta deila za ko tang kan income tax kan count tu te kho ma count te lo tax saving bond yom be le ko chu lo po sang sang ma chu he ho government security wa hi achat em na tu peng ho in an invest na em chu SLR kar ma sa kan soi statutory liquidity ratio requirement a khan government security a an nge nge tu ra tan khan man the tin report manga poisa central sota ma an ju po jung jung central bank an ju po jung jung theina security ta kan heta an bon nei ho hi an mang theni sarkar lo puk ti to a sarkar ina paper on issue sakol kha ju po ngan mang thea open market operation a RBI poisa ron liquidity system aron da du ta chon kan penga poisa kan lo du tam chuan henga security kan lo invest ho RBI kan le chau ti le the pakati kan filtan kai tak ani hai central government ina sovereign ina data security capital market ani cho ai issue thin te an ya tin state lam pang ve thung hi an sai tai la state sarkar ho hian ni bond kan issue ve thina data security tho hi ani ya GSEC chung mi ve kan ya ta chon ami nga hian state development loan tin RBI hian ana ta chon mizoram po hian kan puk ve fe kan ni ikani kuma po kanin borrowing calendar kanilo kumina po ikan budget zo indicated borrowing calendar isua apuk dan tur umbe kani he central sarkar security poisa pu ange ne bank te insurance te fan house sang tanga apuk ho ang chia kanin state sarkar te security ka apuk security isu kan state sarkar ten bengemo bera tang kanin an puk chin ani RBI ta apuk ang bekina kala RBI ya platform to ni ya min puk te to dik tak chu financial institution dang te anong ila ya kan poisa puk reng reng amaro chu aru reng reng chu RBI ya ndang RBI ni kan intermediary ang alo omani ta chuan government state development loan kan ti data security ani a kar tin hian tholeni apian hen RBI hian a auction china ne alilam china a platform a EQ bar ni china ka soi kam ya participant te kan an chang thea ta chuan auction nan conduct zo hian cut off a chang hawin an chang hon te na reng hi chu a yield niam apian chang niam apian hi apung tlem apian kan puk do bang te na ani a tin a rei zong rei lo si ru chung rei lo si apung kem si kan te na ni ta chang ho zong zong tang khanin RBI kana cut off aron siama cut off china kan hemi te hian pukki theyang tin result aron declare ta ka result ka ni ancho nu kani investor security ron leitur ho financial institution ho wakha an lo zong chokan deposita mizoram account na RBI na lo da saka khatia corruption ka ani a so hei po hi state development loan kan ti po hi bank ho tan te hian SLR requirement full na tan te open market operation na poisa an lap na deposit tan security tan an mang le chong the ni ka financial crisis 2008 apo kanin Lehman Brothers kan ti hote
ka hon boy la poka an security dona an zor chong ko na salu tuka boy ania pok pe ma chu tiang che chonin sarkari na security ape alak so poisa puk na na security issue to te hi be ko hian security da na le chong the poisa siam na in RBI tang be boy report channel report mechanism poisa puk na ta na security an mang the ani ta chon hi alar ber central skill government security sovereignty security data security hole state ami ta hemi ba po hian in a oma kan kinan on chen khat ami hi vai from the trina usual discom assurance yojana tinge mani hi oma hi uday ani a hi power distribution company tena hi an mani mamona infrastructure na sum an phum na tu ta na central sarkari back pa hi bon an issue ve thi ho ani ya engti uday te hi power distribution company ho bon an ting hi a ve ani so security market a hian government security market a kan thei chu ta sila kan soi poi ya akal phung bisanin thang non le thei ni chon man dan dan te chu mana le corporate security market corporate kan ti hian company lampang te thoi ta chon corporate segment security market segment ni kan chen dai la pakat private market ni ta ani chu secondary market ani ta chon security market hi mana RBI regulate kan banking sector regulator yang kan security corporate security market atuan jadi di exchange board of India na tua na ni ate kalau soal ni tuan di zirline ni aku kan ngomong lah ya min lo complain lo lah 1992 ni kata sebi hi cuba kasang ni so pak makan forward commission pok sebi noi na luang lu tua future market kan pok no sebi regulate ani primary market le secondary market atuan primary market kan itu ingin ni ka mela pakana atuan primary market security company kan security an siam chona pasa initial point ani company ka lodin dona kama mo chu pois ta chuanin kama mo ka poisa bank ka ima puri chong pura ku ka chu mai 20% mo 10% mo ka lo ka noi sa ka lo mo ta sine ta chuanin apa noi som ko ka noi sa som te te ka pe do na som ka mo company thabil pen ta chuanin noi som te noi sa ka ko tani ta ta khanin khani tu khanin investor ke company tu rahian investor anom thailom mo on investor kina muna share ni bete join tin share azur ta ne noi sok nei khan noi za raise tu khan share azur ta chu ahninga initial public offer anti che IPO tin china e wanga ni te pun kan mo je to IPO zuar ya company mizoram poron thengan national newspaper in share page IPO zuar yan om nok mai ni company sam sang tu lai pe chu lao zo adia IPO hi zona sai me ma tin kina nu sa to ni zo ma to pe chen IPO kan subscribe over subscribe to tam alet som to perunge mani kan subscribe ani om je chu company din tharale amo ti yan du te na fan an raise tu kan share zuar ni tu share zo company mol top loi an mani ti dan ti lovin sebi dan siam thapa sebi dan chon IPO issue tu rang in prospectus an siam pe kana chu prospectus a chon ni an paisa na mo an paisa kan mo la ka muta se engtiam an tu nge engteng company in real bol nan ni yang kim ka an file chu tiang jong songa om ani ma chon bank pakhat mo merchant bank kan ti payment bank kan ti tu mo kha an mi na don subscribe dona kan share don lo dong song au sam songa an chan lo po yen paisa ron deposit pele le tu ka bank te ka ana point to kane prospect don ron pa yan on option on te sok ta chin buai mo lai mo ka tin broker ram te kal chang ti tu den don advertise ta to ni share ha atira chon man ton te nan zu tang pe noiza ini kan example kan noiza share paisa raise tu kan share kalau is don tara share katika puin cheng som tenia face value hi atiran isu tutle nominal to noiza raise tur khop chuanin cheng som chuanin atam viau don ni chu share tam share mak duai som chong hi company pakhat ke to la kan so thene share khati leng khat su chong angan ti ni pe chuan noiza ni chuan share noiza an jok tangai ani kha anon auction kan price ban anon siam ta achang tu ho ne na kanin so price ni ai yem so ni chang tu ni lo ti karon siam sa ta kami chungla makan achang sang chan tu khanin is ada ani to lain on chang ka chul tu na na sa to te tu na po no mati ka chang ka an sel le lu ngam na sa ka cheng som le tapis be kun se kan som ngaten ti kanan on ti ta kami process ka price di ko ke te kan chang lai bai kan in lan chau de process ka book building process ti nan so ngeng ya ta kan achang tu nan ngam na zir kanin cut off price anon siam ta kata kan share chang jom ka anon puang sok ta ni share chang jom ka ta chuanin share nei tu ho wa chang honon puanga an puana kan ring lo te a khanin ni share
share ค่ะอันปิตาอันนี้จู share ค่ะอันอิสุตาอันตาจวนนี้ไปสะทอตามาเปียงค่ะ company ทุนไหนนั่นสร้างอันเรานี่ตา shareholder จงค่ะ company ไหนตู้อันเรานี่ตาอันนี้10% kalau kau setat 10% share jong 10% kalau lain itu anin company le patang 10% ka dividend ka kacan ve tu ani dona company ro re na pot nei na ka 10% ka tang dona e company lian tak tak nei to kan mai ho po hi chairman CEO kan ti tata ka ti de la ka ti share 100% nei longai nge 7% 20% nei nom lo 7% 10% chung ko long nei ang chi ta mani 10% ni mo to ka lo nei la shareholder kan tam pai ma chu ni ma ka doi tel non chan to pang khanin poisa non da ko ma peng kal tangin an poisa ka ke ni ne na peng ni non peta ti tai laแต่การข้างจงหัวตั้งการ company authority ตัวโฟตั้งนั่นละตา10%เราจังสมก็จู่ที่พวกทางกันเราขัดไปหนึ่งทีนะในตู้นี้นะครับอังคารนี้อันเราลงตะกี้นะจู่ที่ company น่าฟันน่ามุสวดในตัว company ทุนในน่าอาจจะนำมาสับเด็ดครับ IPO กันที่ capital market นี่จู่ที่ company เราทันเจละในตู้ที่น่าเล็บเลยที่เราหน้าเราจันเบ็ดตัว basic การ investor ครับอันเราคงทุกอันนี้แต่ตัวนี้ที่ share กันเนี่ยครับจริงๆเนี่ยตาที่ขั้นตานี่ที่ตัวมาตัวนี้ที่ share ค่ะเป้ปรินนังยานินเซ็งไว้งาจุมีคำมีส่วนนิน IPO กันอีตัวไลน์นั่น invest กัน share face value ก็ตัวฟังกันสุดที่สุดส่วนนี้ share is หน่วยขัดเป้กันนี่ทีน certificate นั่นเป็นทับที่นี่เป้ปรินมาเสกขัดที่ค่ะบุญทักไม่มาด่ากันลงเนี่ยเช่น in exchange ครับบุญทักไม่มานี่อาบิกกิน in share จะว่าไงฮาร์สัตตา case กันเช่นสกัมยันปุยมานี่คำนี้หัวขัดส่วนนี้ share ที่ยัง material นี่หรอวะ material form นี่หรอวะ electronic form อ่ะผมที่อัตราส่วนกันนี่ที่ไม่ไปหมดนะเรานะแต่ไม่มาจู่บางตัวนี้ช่างขัดก็สมควรปรุนิตัยกันที่ depository act ที่สกัดเลยปุ่นนะพาสต้า1996แต่ตัวนี้ depository act น้อยตัวนี้ security เรื่อง stock market security ส่วนเลยส่วนที่ตรงนี้ IPO ตั้งแต่ตอนที่ company นั้น share อาจจะตั้งที่เขาที่ electronic forming dematerialize ตัว material นี่ตัวเราเป็นมั้ง number ที่ช่างตัวเองมองมั้งด่าตัวที่อันนี้ตาจู่มีตามตัวนี้bankเนี่ย security เขาไปซะ bank กันด่าข้อมังเช่น security กันด่าข้อมันตัวค่ะข้อมันตัว bank ไปค่ะที่ไปละเราดิ้งตาจู่ปักขัดจู่ Central Depository Service Limited CDSL อันนี้สังกัดกว่าสมควรปักว่าเราเพียงอาทิตย์ตัวที่ Bombay Stock Exchange เลย State Bank of India เต้ HDFC เต้ Bank เทนขัดเต้จังเขาบินะที่นั่นยาinvestor เต้นะ security อันนี้เขาค่ะเลขาคอลทุนตัวเราบิน number หิมตะค่ะอันชิ้นเสียไม่ถึงตัวเราก็สักตัวค่ะอันนี้ทีมประกันดังเลยจู่ National Security เนี่ย Depository Limited เนี่ย NSDL เอามาใน1996อันนี้เนี่ยpromote ตัวที่ IDBI เลย National Stock Exchange เลย Unit Trust of India เลย State Bank of India เต้นะจังเขาว่าอันนี้bank เขาเนี่ยไปสดาเราบิน security กันในเขาค่ะอัฐวินกันด่าหิมมันนี่แต่ส่วนนี้เฮมิจะทำนี้ตัวน่ะส่วนนี้เกี่ยมาตัวน่ะเป็น pension NPS กันเนี่ยกับ pension นี้กับ pension scheme มาพอที่ NDSL หน่วยกันนี่กับ pension นี้เอามาดูพัฒนาการนั่นกันเนี่ยกับ password มันยังสุดนี่นะเราลังเทคนิคตัวนี้ตั้งการตัวเองมา pension fund ทั้งเอาคนตายยันอันดับข้อมันนี่จู่ mutual fund เอา invest ละ security เนี่ยเลยสักคนแรงเลยสิครับ CDSL มั้ง NDSL มั้งกันนี่เอาตัวตนที่นั่นเนี่ยทีนี้ค่า stock market ตั้งเราส่วนเลยช่องบุตรละนังมันพวกใบพูดง่ายเลย CDSL กันนี่มั้ง NDSL ให้ depository กันนี่อันเรา transfer กว่าสักตัวตนไปอันนี้จู่ primary market กันที่อาคารอันนี้แต่ส่วนนี้ primary market ที่กำลังสวยจังเลย share นี่ยังไงทัดนั่นตานี่ company ดิ้งที่ไรสุดเป็นที่นั่น Infosys ที่1990สวัสดิ์ส่วนนี้อาเซียนคัดเจนสักทีคัดกันนี่ที่นั่นที่ส่วนไหนตัวละสิ่งที่เล่นได้ตรงไหนเนี่ยเจนสักทีคัดนี่ละยะแล้วเลยตาจนคัดดึงมาตามเล็บปกรับคัดกันมันจู่ shareholder share ที่นั่นเลย IPO ตั้งนะ share เลยฟูส่วนนี้ investment ทะลุไปตกไหมเนี่ยแต่ส่วนนี้ company ในตู้นี่นะ voting right อันนี้ครับนี่ voting พอฮี NDSL CDSL กันนี่คนมาส่งตัวกันด่านะกันมี voting ค่ะอันนั้น facilitate นี่ vote ครับดู company เราเรียนนะ investment ท่านนี่ดูมาละมาท่านมาต้นท่านเสียมตาแต่ company ที่ใต้ละมาต้นท่านเสียมตัวตัวเสียมตัวนั่นเอง vote หลักตอนอีเมลหรือมั้ง message มาตรงนั้นให้มี link กับทางเงินอี vote อีกขนาดไม่ตอนนี้โอ้ยไม่มันแต่ส่วนนี้ในตู้อันนี้จู่มาเสในตามหาครบมา shareholder share นี่สู้ให้มันตุกนะแต่ส่วนนี้อาดังเนี่ยจู่ share ในจัดมิลเช่กัน company เล่ปลงในหน่วยคุณอาคารนี่account นะอันนั้นผมรู้ตัดเนี่ยจู่ dividend อันเดียทีอาดังเนี่ยจู่นี่ shareholder เขาเขียนอัน share ในที่โลนี่โม่หลักโดนะดาร์คมาอันนั้นที่ปุ๊บอันนี้จู่อี company share ในที่อัตราเอ็มนะอันนี้แต่ส่วน IPO ก็ตั้งอ่ะ share เป็กจู่ที่ company ดิ้งที่มาทาร์ลักนาตานะอันปันเขาเนี่ยอันที่เด็กอันนี้ตาแค่มีบ้ากันยัน share ช่างยอมเบลเลยอี share ในตัวเขาเป็นเนี่ยนะ right อันอิสุเวทีนี่แต่ที่นั่นที่ share กัน company ยันแอฟริกา investment ทาร์กันที่โดนะเหตุการณ์ยันอีกัน company หน่วยยัน branch ปกติเงี้ยมัน extension กันที่โดนะกัน shareholder ในรายที่ยัน
market tu nang company series anga line ya into chuan cheng za veli ni lei them chu tisat ma se chu tisat chin chu tin right ani su be the existing shareholder ho kan no chu chuan existing shareholder kana label le chuan kan right mang kan prom ten share ani be dona ti chu ba ka pani preferential issue hi bokane share an pe na thonia ta chuan ko listed company na investor an du big te da ni na pal me kanin share an ti chu chi chu chu e share ti sang sang au ma IPO tang kan nei te tin right issue kan ti te preferential issue kan diang ti te kha tiang song song kha e share company thu nei na kan nei na e na tai la ro me to e kha primary market a ko thung chu ani tani atonin primary market a e fana raisa tu ratana share an song song ta poisa lo king kom kha company aluta company tan malak na alowita ani chu malak na tan manga an ro tin chuan company ho tin chuan khata poisa ron tho tu song an tho dan bila share an nei mil khan eble tu nei na kha an ron lenga e ham thata ron dong be don ani ma se shareholder te kha mi sang sang an ya e poisa chan ti le zum zum du te no ma kha mi sang sang lo mani liquidity yan tia kha share kha poisa chan ti le zum zum all sam the turin an hal le the na tur an kheng ton le noi the na tur platform kha kan lo ma mota chu secondary market kan ti chu ani ya secondary market kan ti chuan stock exchange kan ti hi ni kan share ta alo ni ta ni chu primary market mo exist nge preferential issue kan ti mo right issue kan ti mo share company tenga nei to ho khan an share kha ale kha ko lobin depositories pani CDS la mo NDS la mo ina an pol ho saka kha an du huna mi dan na an shala an ani lo pon mi bang salu tenga na an le build theina tu platform kha stock exchange kan ti chu ani ta chuan India ram hian stock exchange e ta he sual lo ya som ni au min ka sia e stock exchange shang ama chu Bombay Stock Exchange National Stock Exchange alian tera chu e hemi te pani hi kan so ya ber tu alo ni ta ani ta chuan Bombay Stock Exchange a listed company National Stock Exchange a listed company am dia chu IPO kha an issue ta share an zuar ta chuan a chang tu zong zong a tangin chang chin ham ta share le ho zong zong cha chang chin ho kha kan share an ta chuan chumi te mani rei lo chu Stock Exchange Bombay Stock Exchange am khan kha share kan on list ani company khan mo IPO zor tu kan an list ro in alei tu ho khan an tan shal lengal te ani chen so ma le ka an list ni kan chen zanga tin lo zor te ni Stock Exchange a chon mo chu wang chuan a that view chuan thok le khata le kan sa ta ka um the wang kan an thang hal chung chi ani amar chu IPO invest film ko nga chu if lo ve ton khoi la ya eng tika ma din chok lo company ava invest lo lo chuan Stock Exchange an lisa ni chen za ve mi kan le ka se kan le ka chen ni chen ha kum li ko ma ata me dum ma kan thak view ni ti ko la ya company fundamental ka zero view a poimo ani